Ya o te o folofa fatalo fatu Samoa lo mai monga le vanga o la fiafi i le Table 1 Gia Manto New Zealand le watolu minute wati ai nei July 5 o te fifie fatalofa ma fatu lima mo folofa tu ilo to pa ia malo to ma malu i le foi fiafi la solusu pre tolu masina lona luo le nei tusanga po o February lua felua se fulu mo le tolu ya te o Samoa le anu pele le loto le nganga male fa mo me se foi ma fa wa yeso uma lava io e ya foi le telo tai mele ni tupi ai le misi lava lota ma fa lo fa le anu pele e pe ya foi o po masania fai vole manu o le tolo ai lele lava ai ma au lava ile vai ata lo fa la mo fo lo fa yo to sale ave me se foi pa ia malu Samoa le dei vai ngola viavi to ona le dei asiata le fo o se mai lungo le fola le unanga le tato Bluwave TV ya elo lo pu ile to pa ia lo to malu fa wina tiu te bo faiva le aso e ala le tato programa masani ya via fita itasi Tautai ya e faiva lo tato to no Tautai ya e marbuia Tautai ya e male malo Tautai ya e male fia ya Tautai ya e fo i male ori e tu sala foi pena fa io fa i puka nge yaso pena tau fa i fo i lua tau ke nga ua malau pule ia po lua tau ai nga ma lo tua oi ia po lua fa nga post fa le malau friend ole ala male tu langa ua e fa i vole ne yaso e ia le territorio ngo asiata mar proclame ia o lo malutia matapu a ina lo soifua ele alofa te tama male alofa tau buli o lo tatou ma te siri le langi ma tu foi ele to e fili tamusa ina pa ia o lo tatou o tunu o Samoa o salava ma fainga ia mai ai le vavau o le fa vavau mai fitiu ta ele motusa se ia pa ia fale alupo le motutele i sala fai ia ona fusi le o le fa o malo fa mai ata fare malama i saua ona mua le ona malamangia ngalenga o ele ya o le tonu mai pe o le tapa au le ala taua pa ia nai le popo masa o Samoa nunu watu fatini o tausala le nei vanga le viafi ia e fatalo fo no le la le o le nei so mar mantango fie langi le mantou au kila nei susulu mantango fie le la ia wa uma foi fainga ti munga sa mantou fenga ia ma susu fa solo anto ai ma lolo vai fa solo anto ai le lau ele o mantou i New Zealand mai se lava au gilani le taimile nei o te fia moli mawantu mantua i matu tu lava le lau ele ua fai foi le munga lala to ia o tatau le fia i foi o yo le fa talo fa mo folo fantu ia feo yo le tala le lei au ona tofia le tua o aso uma lava ele ma fai ono o la loa e au no mo lo wa fiane ma feifo ia se fata lofa ma fa fetai alo to nga luenga ma lo to fita i tunga ile aso ma le aso ile tau was wino le pu vai le ola tau alanga ina o le salamo ia e me se fo o le launga ina o le upu ma fionga le tua ia e me se fo o la to fa tuna paulia ia ile fata faita ulanga ma le fata faita ulanga o le fo ia tunu ma le tunu ia ona o se manuia mo si o tato tunu o Samoa o le ala fo ile ala yo na i manuia fai volu tanto tunu ia ona o se atunu o e pe si fa pepe fa kerisiano ia ai o nga to tonu ai le tua i me uma tanto te faia fa talo fa mai i na yo tanto tu a sina o ila do ta o silianga o fioanga o ila do tu mafa fili malai ia o ila do ta o to ulutia io ia o tanto matua mantutua fa fitai talo fa vitai le tau po fala fa vitai le tau po fala ai mai se foi o le tau tu ia mori papanga ia a o alo i se unga Samoa ia na sa ilinga malo i so o lava se tafor gelopi ia fa talo fa inisio wa si alo manto o tunu o New Zealand nei a fa yo le fito ai fa malanga mai o le vanga kaufia o a io a sa o le fa finge manto i sa fa a maliu lo fio o mai New Zealand ai ono le tau finga mali tu langa fo ile lo mentangi o Cape Real le sei nei a bela le to ai to no lo fa inga malanga ile nei yaso po le nei fo i va yaso haide mai fio mai am tera mai au e te tonu o aunte ro nei fa ja lo fa ntua i le nganga fa alo ia ona felo le tanto fa malo ma le tanto fa talo fa pe ia fo am tanga o proclame
e ele tātou whaatala noanga, e tau ti toi kolosi atuai, i la lo fo i tātou walo matama whanau o whia ngai mga runga whaavaitaimi, si koe siaki ako po a maila tou, e le ia fo i le up to date o le aso ma le aso, ia ai so wafe mo mo e whaatalo wha ma o whaafeilo ai le to tele o ila tou o mamalu, whaaitu o le oa, e lungo o proklame, lo toa pe naia me se foi o le to fine por tausi ante sisi fata ta manti le lua ma le tonga sunga tu sa mau por me tu le freto masanga fata ta manti le lua le mafuta me no falo isini au Italia fata lo fatu asianta e lo to fa por lo sunga tu sa mau e me se foi o le ainga John Toy fa tai mafuta mai wo la pa anga tanto proclam nei to fine alo tanielu ya male sunga mo to fa ya te vanga ia pia ko mo ke vanga lewa I fili mai lewa ila lo nei I ngaru fa vai taimi o folo fatu le vanga via visala dielu risati o fea ia oi ia malo ari so I fo lau le dei vanga le fiafi io ala vine Alvin Gion io le mafuta no proclame en tau pe pe le mafuta mo Washington watching from Seattle now sorry not Washington Seattle go the Seahawks e te lo lautala Amerikala se ko inga sole ana ona le fa ta mala ila so o ke fa nga usa o ai o io Seattle ia e ona o toi vave ona toi fo I mai ana ta fa o ngana le ona o toi fa na ulo I va isa tau ai se manua we laki na I Seattle a talo fa toi to mala mo mafuta mai America po o le malo tele o meleki tu po la fali lino fai masasa solusi fa talo vantu pe se fo o le maftanga de vanga la viafi sa vai Filippo malo se fo la le me se fo se o risco onu to le mafuta mai Alaska do soa mai maftanga le vanga la viafi fa talo vantu asia me se fo o laina too young ma to fo maftanga le sina Peterson tape watching from Newcastle South Wales Australia ia le na New South Wales ia o folo fa talo vantu me se fo ia io e fa tailo toa pe na ia viele li u mana vanga no fa pe le te mai mo mai o le u mana vanga no ngale di vanga le fiafi ma lo le tau wa malo doa wa malo tau o le a o walu wa uma ona o tau e uia ina lei anto toa ona faile lei au tau mare le so le isenga wenga kele fa na o le Facebook lanto ai la faina for 5 hours can we can lo faile to fine ia o mai o can di le vanga o le soifua io watching from Melbourne Australia o forofantu e anti o le to fine ia mare tautonga io ia me se foi por fana po mo se fana le taimi Bit Smith malolava ia le mafuta pa de vanga via me se foi se peta taula ma le to foi mafutanga mai Long Beach California de vanga via ma Henry ale asa pango fie fa tai mafuta mai na in North Dakota. Ooh, and where is North Dakota? Yeah, where is North Dakota? Where is that? In the United States of America, or is this in? Okay, help me. Ja, Susana Johanna te dia va talo fantu ne vanga le via me se fo o sini. So yeah. Tole foa am te lo to mo mia mai oil to dele. Ia va talo fatu lo fionga li to langi pono fionga for fascina. Tole foa yeah and wife love it vanga le mafto le vanga le via laina e me se fo o fatu dawa no umar mafjanga in Texas. Texas Ranger e ka uro Texas e ni me te mana tua I nei se te o America mana tua le ka kau poi foi lilo le Texas Ranger va pe foi John sia lawa te tele le mafuta mai io e foi malesika ngaka ki nga mafuka mai le te rofa josi o se John ai isika ngaka foi le ti nana mafuta mai au tafa ile po o tara fa ke inga le mafuta mai ile wai monli io ai ge ye le so me fa o lo te mafuta tu nei petele e mai le ai pa ia wa ole nga fo ngi mo Facebook fa pe e ta te vai tu ma mai malu address ia ele fa ina langa ko nka ko o nisi me ma want o yo le ia fa talo fa ya te auto malava ele nei vanga o le fiafi okay tau pea
le lawa mai se o se mahonri ya po o le sunga taupia o Dakota is in it's in USA mangaya la ta ua dele mana ia foi you learn something every day even though big dream foi le ka ufio o ye o manga ta anga dele yo ye ya wala va foi le wa e si la fia lo be mata sila li le sa lo mata sila le sa le mafuta mai efea fa lo tu nei hawak seki le fionga le fa lo longa lo mata sila I lai tu tama a tai ma tu mai e le vai ngola fia fi so lino fo ai ma le tau ma tanga so le mulu sau vao pasene le ma tu mai fo le fia fi o fo fatu asianta ia mi se foi la le sunga ia prefio nga fo tito e lucky gray ma le fo le tua ai o fere che fai va i lucky tamine o fanga loa le te ai voio e tu i tai mata fanga e tau le le internet por me ona o ke tu la ia to tele la vo o te fia fai lo antulia me se vo io Samson fai moa ma fu tanto in North Las Vegas ko fio lai ia ma lo lava ia fa tai ma mai le vao to lei ma ta pula Julio le ma fu ta le vanga le fi me pone Australia pa ma to manongi ma manga fai no flan ia ai me se foi lan se uso ia au nese green positive fano ia o le nei lava te fa te tali le ipu kofe sa e fola na mai ia e le o se me le foi se tangantana le tu langa ia feleti Samoa ia ai fiu fo e te tali e te le to yo o mai lava a talo fa jula ia to o lava ia e le nei vanga la via fi e le tise junior sulu vale ma lo se fosse a le vanto in nei mo ta alo fat now o te le o mai loa po o se alo le o le sunga le fa fianga inga sa o loa mai so ia ono lo te vai tu le sofa le tasi ne o sofa e lo e la wi lo tono sa mo ai le tulanga le musica ia as far as I'm concerned o te le mai loa la po o le sunga le fa fianga inga ia el tise sul vale ia posiona lo fo ia le tulanga o le ai alo fa tele atu ia ma fa manuia fo il proclame le ni vanga le fiafi ia ma se fo ia le to finan to afale ile ma futa tu e sa wa fo ile tala no e pi fia la vale ma lo la mastu ia le vanga o le fiafi vanga solo le tanto proclame au te pole o to ia no le tanto proclame ha wa to fo ia wa ta wola fango ai si vanga solo mtala me fa solo nei ta to fa tanonga lea ua sauni mai para tua o le leva ia solo lo fia la va ia tanto wila lo nei pia Hastings Hawke's Bay fa solo Joy Kispen male alwa tu ilano mai se fo i Caramento ile tulanga o le fa ai o te fia fa ilo atu o te fia la va ia so te tasi ma wel tanto so te inga mai se fo ile fionga le tai so upu o le malo Samoa tono o te ronei inga no fa vai taimi ia fionga ni o folau Hallelujah. Ela uma wela vano o te to so ta ia joy lalo. Se ko sia ki po a mai alo matam fanau. So ta to no. Ka ko malo longa. Na foi mai lava. Fatala no ia team leaders e to lu longa winga. O le wali ela mai lunga proclame. O ila u o tai. O nisio ila jo lo nga lu fa vai temi. Se ka ko mai se update. O kiri ko karango inga melen ka se femel helicopter tu longa pena. Ua to itu a polimo pasin nga news. Ai ole mele la tatu sa tatu wo sa ilim sa vali po wa mai lan to le nei taimi pe mai tatu fa salon fa business nei taro fa la va sa mo ka foi ngai mala o ko ngalu au lo manga nei ko i ava pe tu sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sa ma so tasi e te mau le Tasi Market tatu au felesia fa ko a otto me sa so mai le tu le o tatu fa i palang Felesi na fo no me felesi ke ma we Tasi Market le ga Taylor tatu talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki fo le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatu au mau fo tatu mau ken so si tu nga sai se ba tu fo e ma fa ye fa au si fa ye ku ka ese li liu bai le tu le te se mai ai ang yang ese ma li ia ola si ki yang Samoa aven yang mo te minero ai mau ma tatu popo e fa ye la pepe I nei le Tasi Market. A fa pe foi que a uma cae valu popo e ai foi le a pepe.
e maua fo ia tātou fasimoli ngosi mai lava nei tina mata mai ta i Samoa le wa fatawina i so o si tu ai ngā lanu so o si tu ai ngā manongi ese fo e le ngata ilea fo le tātou fanu Samoa le tamasasa o le ia ngā mo ngase ia ai me se fo fa i le no lotino fa pe fo i tātou sama ngā pe o maua fo le tātou lenga tau silsina mai o le tātou Samoan turmeric o le tātou lenga le ngata ilea o le kama le o ava ma le tuo taimi o le sama le ua whalumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ia le kama le su e le toa tele ia wao le fo i vai tau o matua pi le mangeso le kingo maua ma le tātou mangesia mo le whanau ia e mai se fo i o le tātou vai tale ia o le vai fiva so o si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua i nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui mo le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mo ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o lawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soi fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te foi leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni foi na i whai titia le tau mawhtapa. Lātou te ao ina foi pe ki live hantu medications mo lau ainga. Lātou te whaia foi social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaio na e fio mai, e me whaio na mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Doru lua o Doru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte fia o na pia mo o Samoa. Papetai la fio mai. We will see you again. God bless. O te toi whawhera atu toi te liu mai o le proklame malo longa masani le rewanga la fiafi na ua lua se furu minutu te nei le tu la lima e a o te whiwhia whailo antu o lea ua mawala o fiso o ta inga e le tu malo Hawke's Bay e a e mōre tau sila fia o i nā lena mantua i te lero na afianga tūlanga lo longa o no whainga ar kamo kapiriru po le whālea na whiangai masi o mantua o te ru le ala u mantua mawala fiso o ta inga e a mana le au te itai malanga o ila uo ni taitai malanga ia me se foi ia o taitai o ngā nuenga o lo fia ngai me se tātou nisi o le tātou tunu ngā nuenga whaavai taimi o lo auto vaa mai ai ia on te ronei ia ale sunga ia Tafa'i Malioka mai le TnG TeamLeader i le tātou vaenga o le TnG ia ma le sunga ia Taylor Crichton o koe maua mai foi ia le avanoa le sunga ia Taylor Crichton i lungo le tātou proklame mai le TeamLeader au te fiala e whailo antu le o mantu whaatasi lungo le proklame whaatalo whaatu li le reivanga o le fiafi ia i le lua sase e lua o mai tātou lalo i Hawke's Bay Ya, malo sa ifo, ya. Afkai daw. Wala bango ya fakaro fa ko foi daw fioma nga ka foi daw le ka fonga siya ka ko ngu. E New Zealand ya nga ka daw siya i Samoa ya ole pa planet of Sili o paguyama ko dalo ngi experience. Right?
Alo vai Taylor o vai ko di le ta fatar no ngan version de nei pi te tau stress foi le mai tau popole ale o vai tu nei wa ese foi le sangi fa manuwa o fo linga ise me man yo tu ya malo la vale sa no ya o fionga seta le foi fias patalo fa tu foi le pa ya malen palo si ta tu no lo ma tu langa fa ao e Samoa mi se ia ni sila nei e fatala pat wai ni sunga mi se pokalami ia ole winga lava ole nei aso i fia lava e ava ia tu foio lo mawe la sunga marosi ia mi se foio mi se suia company ia mi se foio se usa ia Tafa'i nei ia manuia me umai le lofa malanga le ole pe folina mai o le wa mawangi lua ko ngeki nga lua te jolua pe ya tanta mai foi le lua fia le yai wa mawangi lua so kanga mami mata maiti ya tadi atu lo funga ya wa sina me wa po mai foi le marosi ya wa foi le tise mawa ile so ta inga male fine ya mata maiti mi se ia ta po inga malwa inga ro fa pena na tu mai mul panga uli mai mul la wali yang ai ngal ngene ya le usolo ngal le ya me ya eu toi fa popo me si malo si fa wa ngal ngal mi se toi roma si ngal ngal ya esa la le fa vale ma to sa va ele fa ya se fie poco se si me fa pia ai ona ole sa fa ma pu e fo ile ta por kala me version te nei ma le songa Taylor ya tulanga fo yo se umala ko fo mai ante le sin update mai man tal no ngan version tene ai e awa no motul pali o si la fiali ya la to fsili ya tu la le no nei le sunga ya Tafa'i le alfa man no mai ya ofeni fio anga i Samoa ya ai me se fo yo le o nanga o lo ya ya le fo le umi talu na e la lo na ngal fa vai temi fa mole after that le fio ngamala no ya le ga tele o lo fsili eu au Tafa'i Malioka ia o te sau mai e roto pu e ia le pata ia le meolo ia ile se patasi ia ma tatufu i lo tufanga ia oro ngalue ngi dalo le famalu le TnG ia po le tenants and growers ia le ua sfuru lima nei tau sanga o ngalue la lord company nei ia le fafsiri la fionga ia patai lava o le ala e bo mau ka me kior matangi mai le fioanga au le o loto pu e ia o lo to e ina i se o e sunga fa fenga ia reverend pastor malo sefo ia male falitua ia mita ina ai tatele yo tu ila lo na no le wo mau ile fa fonga mau sa mo se furu lima kausanga ora sa ora se furu lima tau sanga talu ona e sa unga fa vai taimi ya wangi mea nga mani mea tau e me fenga ka fa so mai wani nai wani wa mawani au mea nga mani tu langa fo ile le swing or so ifuanga talu ona e sa unga fa vai taimi lau sunga a Tafa'i ya mo le tu le nga fa taimi mo fa si yo au e fai taxi Samoa ia fa taxi ia le gata foi lea ia so ni fo i ngaruenga o fa fo o fale ia le gata lea o fale fo ia le ainga ia fa pena fo i ona so ngi i pili o nga fanau ia ma le fale le fa fine ma le ka tu sa o tu la ia ma fale le fa fine ia so ngi fo e pese maunga tele le tau ma fai ta mai ia nei fa fine lungo le porkala me pese e nga tele foi le ai fa fe tai Tafa'i o le ala le wingo la untala ia sawa e se vai nga no fa tala no ta te o ia ona wa man nei tele lau fa soa se fa menga la se na uta mai tala foi le au po fala le tapu inga Samoa o le a se ta u nga luenga fa vai taimi mo o e lava ia malu ainga talu mai le nei sfuru lima tau sanga ya ala FC ya faftai atu la vai lo ke nga siata o le taua i o le ngalbenga fa vai taimi nei ya cha ele swinga fo i wai ai lo ainga e swinga tele fo i wai ai ele ngata fo i lea o
o le lumana I foi le o sio mato nu u ele nga tai le o sio tato o tu no Samoa pe paua no le chili cha o wa avea foi lo o yai mala o umine to no le company man nga winga ni o maua tu ai fo I ma vanoa mo isi alo ma fa na o le tato o tu no wa o le company ni ia sa nga o le mato nu u la va sa yai ia alu ia ua aso atu le banoa mo le nganga no fa fo I isi fo I tamaiti o lo fia maua fo I fa mon yanga de e o leo ua mului ai a u ele nga tai leo sio ma o fo I ia ma sio ma to I tu malo ia le la ua fa sa fua tolo atu mai le banoa I savai ele nga ta fo ile o pia ia o tato fai al tala fo ina le ia vea oe ma se wha mianga mo risi o uso atangata. Ia lea la ua pe ua o se nanga fia le atia pe ua vea o ma se wha mianga fo I mo isi a inga o maua atu ai fo I la tau wapano. Ia no mai where o la tau ia o toe sa ini mai fo I manoa mo isi ko la tau tangata. Ia whapena o na tupu ai whapena manui ai. Ele na o aura, ele na mato nuku, ia au whasatua le manoa. O le lumna ia maswinga fo I on mato a inga ele inga tairea. O se mato nuku ia o le porkalame nei, wa ele teite I wherua in tāmane, ele whapena ola wherua I stamai tāmane. Ia lea la ua wherua I tāmane, ia wa maua fo se leni ua whaatino ina I fo inga ruenga business tau tāmane. Ia lea la ua ola toi nei vai tai ia tai lava mo tafsir oka sole se manaia se le manaia o le nei o wa se sa maia se tai mi foi o tu ele sunga ia tai la ia fa so mai manuia a tai ia le vai ngale Tafa'i o le si fa fika u le tupu nei o le o aku kau apu pe o atu fainga ruenga fa vai tai e o aku o whaitai to o lua I Samoa. Ai aku ese me koe whai inga. Ile nei se furu lima tausanga o whaia le nei ngā luenga. E ma whainga kau varivalia mai ante au le mafuanga ya la inga le se lo vai ma tu mau lava o ia I tu langa fo I le lau tautonga ai lo whaatali mai Samoa. E o ngā mo isi o lo whaafonga te mine. Ia. Patai o si e ua na whainga tāna tari la wasi. Ara o tau whai pe tari atu. Ia, le mea mua lava, ia e tau lava ia I lo tangata o na e malama le rei I lo to rua. Ia malama fo I lo to rua ia te oi. Ia e tari tonu fo I lo to rua. Ia tari tonu fo I lo to rua ia te oi. E pela mele o te sauai. Ia, e whapena e tali tonu ane si les. E le ei fo ilan whawhita auri e tutupu. Anga le tali tonu lesi. Ia, e mo e ala e lo alu le fine pia o tātou e alu e au me lo le alu le fine pia. Ia mataloa na watu le whamatalanga fo ina de a. Pia ia le pasi, o le taxi, o le a. E leido. E pe toi fasia tātou I tātou lango. Ia a o le tūranga ia e ali tupu me whapena. Ia o lo whalongo fo e tala isi. A e whapea lavo e tali tonu lava o ia. Ia I lo tōrua. Ia e whapena e rea se mea tupu. Ia o pei whai o le tō tele mato vai. E whai tei tōru o maramara uso. E I titi ana I alom whanau e rei tei tōrua. E teile ala o tei lia fia. E I mato whale ainga. E mato lotu pe tasina mea nena vise mawhoko tamiti ma le pe le li. Pe ra o te pe le tae au lia fia. Pe o me whaina le whara vila o tutupu. Ia pe on mena e maro se lo tano I alom whanau e whaitai tō lua whamon mole o tau ia whaitai tō lua ia tau mau e se le o so I tai le tau langa. Ia tāro le iwa ia wau whale o mai tātou ta wale tono tātou lotoa. Ia ona mau e leo whine mō tala noa le ino tō lua. Ia ona
lava foi le se malo longa e fenga wenga i Mauritius ai a le vidi me no le fine ia oe pe o e fiu foi e vidi le fine ia ona so le o la mona foi ngale pe o e masalsa ia na eta wa fai ala ia le fai sen me e tava e le pola ia le fine e avelo na alo di fale mai po já se me ia e va tu foi la frutua mai fine wa mele ne o pa u ale u la ia matou e peia la Samoa foi fine o mele ne ia o tele la o isi foi pe o fai ma u la foi la fole mura se le di wa le ro po ai lai e si va ne ai la se le di o Samoa pe o fai ma u la foi le levo e fai atu las frutua foi mo fine fai te vidi mai o le talia no telefone pe o e fa lua na vidi mai amore mole e ma na va mai tama o le va pe o telo tama na parasi mai i fale ta tia lo moero o la le fi o le fine vidi mai ngata tangi o telefone ia ai le talia o ala o vai o moe vai ia o la tama na fai fino mato o mala so tai meia fai o fine vidi mai no to tate e kile leile le kemo ta telefone on fa mata na ia le o ile moia lo to ona a vese me le o ma fa mani me fa pena o New Zealand le ia na mo ima fa ma New Zealand me tele me ia o ma fa nga ai le New Zealand nei na sawan mala valele e punga de pasi a mai o ina lo i ta ilo i vai nga te la ma to vai nga le to wa le tu pos me fa pe ma to vai nga ma lo fa siria siata ya o ma to vai nga yo lo sekia e le se no tu pu ya ma to va pe wa fa sto o se si ne ya ya ile le fine la le o ti ma lo si te le ma tu na fo ngo ai de ia after la mo of city no filma ia o le wa e fa nga la por kala me pi tau mo moli e tu ai ne tau alo fanga i sa mo ina fa fin o yo le ma lo fa vetai o talinga e fia longo ma lo li Tafa'i le fa mani no le vala le Taylor o le ngo fa longo ko nge o sa no Tafa'i o ia e fia e pipi i lava ia Yesu e mau ai foi rona fa tu i me fa penge o fea le ke pipi i o ia o e pipi ia foi o ia ai me se tu langa fa pese me nga sau fa tu nga ma tu langa fa pe le mafu anga ya fu ai na pi e fai ma ka fea vai o le si o ri e de le langa o tu pu ai fa le velavi ama ka ka ku fa karngo ya fa tai siata era ngona ya pe manatu la wana tasi pe sa uno ele so ya Tafa'i le ya ma ele fa pe foi fatua fo ele ina pi ele fa pe wa pe foi ninga luenga ma me o tua sa ele ya ma pi ele yo ma sa ni la vale o lo fai sa mo lo fionga ele fai una tu ono ina le lo fama le anga te yo de tua ya pe o la foi le o tatu mo inga luenga ne foi ya no au mai mo fai ngal wenga ya tunu ya o le alofa malanga le o le ri ya tonu fo e tu langa tau e to lo piona sa no fe se Tafa'i ya oni lava ya sa no nga e lava se e fale tonu pe tu sa tonu fine ya male mata tonu fo ya a lo indi ya on fai ya le communication vale fale tonu lo foi communication ya amata lo foi no se fai fili mati apolo le ne family tala ile makule le filima le tia polo ile moi ro ya tatu fatamala ya avea me sa o mo fitu no tatua inga me na ya ele o tulanga tau ngalwenga ye le fa pe foi na le sa idingo se de ni me o lo fa pe na o no fa nei ro tau fa ya ma o foi tu lai mai e pai ma fa ta inga le i tamama alum fa na o tatu abe ini upu nei le se taita ngali ya itu langa malava masalo ni si fale au phone ni fa ona awa i fo ia ma
ele fatonua le matapia le mana ia mai le awa ia foi la kuata mawhainga pio upo le tunu ia ai o situa lalo lava whataita ia ina ia mawhai o na mātu sa vali tautala ia i loa ai foi tangata ia ma tulanga uma whapena au tatou ia ini ia tunu inga luenga lau fio Halo whaftai. Ele te foi to fia o lua fai matai o le mana ia o le lua whaito whala inga mana ia foi le lua taita inga. O fele ua lua ia i le taimile nei a mesian le sunga ya teila i walanga o le taimo mole le ua whaitala noa tua i le sunga ya Tafai. A le taimile ntatala noa vaso na te nei teila o lena tou au mau i nei pia se mai sita update o fele ua tou ia i le nei taimi whamon mole. Ia whaftai o le aso nafi sa matu amateri ono matu whamautu mai Hastings mai a Hawke's lava ta matu i nei pia i le kalesia AOT ia o iai matu whamawenga puan po ia lewa matu tola wapi nei le no whangafau i tono Hastings o Mahu Road lewa matu iai leo fionga le lei mea uma lei mas meo whali tonu so longa le foi ngal wenga le wa matana to to fa ale uso e fa wa ia tite ngal wenga ia fa tata le foi le o masino to el visa to fa lo alo fa tai o le ase anta mai o le ase lata mai foi le e ono to e foi ia ngai ngal wenga pe e ono uma le ka ilua masinga o visa ele o to e va ve tatafa mai se to fe ngal wenga o le se atala ta mai fa mole lava teila matafa ia ole se temia tali atu ia le se tafa ia au ma to ia company te nei ia ia nai tu langa o fa le anga e ma lo si ole lo longa mata fenga sai ia ole te nei pa fu e ma fi tanga ina ma le company ele o fa ngal wenga umani chi o so te nei e yes ai te masalo le so fo ia o tau ngal lue pele company ma manisio ilini ia me se lang ole ni o fola ia e tau sa ilini sio o ngal wenga nisio company te tele ia o lo mana o mia mai nisio tamfana wa ta to ia e faiona auto va atu fa wa wele mo masino o lo visa ia ai nisi tulanga i luma atu le ama visa ia o e fai me fa ngolongo lava le ofisa e me se ia company le arte ia pula ni sia lunga o mo mato lo fiong lo fa tai tafai o le umi o lo vai ngana ia ai o to e tau tafa mai to e mo ni ngal wenga le tamai ia pa tai lava mo le fa siri do fama ia o le me masani lava ia e to fo ia me to e lu foi masina tu sama to ma ale ole ia le so ya teila malanga maenga io me tau wa io temi nei o tuai an mato a mata ono o le o le mato so ta inga me i tai de me sa mato ia a nga i de mele ma che nga ru ia e o temi nei an wa mato me mai i le aso mafua ia ai aso lua ro mato a mata tu sala la o to e alua mato i nga ruenga masani ia ma fa tari ai fo i nisi fo i o tu ainga apu ele yo o tu ai le temi ono pitia e ale wa alu ale pitia to ma watu ai mai singa luenga e fa tari ai fo i temi pitia fo i le tu ainga apu ai ese umo ta to ia a tau ale apu ale wo ta sawini ese malava ese fo i le temi pitia ile apu ese fo i le temi pitia fo i le apu e o i fo ya me ia uma lava ia tu ina apu na piki ia pela ia termine ma to company le TNT ia olo solo le ia ma to ngol e temi uma pawal me a malo sino le timu ia wa tau fo yo na fa malo lo alom fa na ne i da fiases i se mai ia le ngar venga ia lo tele ngar venga i ato company fa ila malo fa tai o le te sauno ina la o le faianga luenga lau sunga tafai mato mata tu inisio ata na tu ina mai lunga makua mu fa solo antoa mai alunga o le vai fo ilele a ilolo vaia me o fuo apu wato ulu mamalili solo ai o koe kele alangi nga luenga fo ilele ile lua vai fa le tai
o wa afia ingi ke lo nga luenga o le fo te fa lo ngatu le fa to ai to nu mai malanga mai Samoa le fa to au mai fo inisi e por vasole ne te nei o la sa lo si le sila fa tanga tai i au fa nga luenga ua te leni afia nga luenga o no le fa po le na lava se kiwa nga luenga mo le nei taimi ya after ya tu mo le amano le fa siri la ofionga ya o mato company ua ta ofi ia matou malanga mai Samoa ona o tele lava ni mafuanga ona o le tau mawhai i whane fo i tau no mai ta mai ti mawha mautu wai ia male mele ua tupu nei ua tele fo i o whatoanga ua whaleanga ina o le talamoni ai ua tele whatoanga ua whaleanga ina ai paule mea o na o whatoanga lai le io o iei vai ia e pe o paunga whatoanga o le mātou te ngā nue te mine. Ia ua mātou le toi mawhai o ngā piki le apu le sa a fie le vai. O le puipuinga lava i le soifua mālolo inga. Ia o whatoanga umara na ua a fia. Ia o le a le toi i aise a noe koe piki ai. Au mea ia mātou o le mātou ngā nue loa ia pātino le ngā ruenga o le toi whaleia a toa. Ia mwhaatantari e rofa toanga ia e lei, e le ioko ia e le vai. Ia o le pauna o le aku o le atua la maua i fōki seksosoangi mo le kampani la tau. Ia o le taimi nei, o te lava ngaruenga ia mātou pai o le ka pena ina fo i o isi mea, ia e whaasolo atua ia i le piki, ia ma whaasolo kua e le tius. Ia ma umātua ia ma le nei season. Aftai lava. Ma lo fa tai taila ese mete fa popo taila. Ya le ayo le on mena te fol fa pi le sa longa ale sia ta fa yo le mai ta watu fo ile piona e sa go ile ya kuia wo yo se sila mai wo mu fa solo atua ia lo vai wo mai atuni. Ia pe fo ni sila fia. O le wo pe na nai vai aso ta luai ta lona mai atu le matunga vengo le fa para bala. Ia o le fa para bala. Ia o le tasina o fuale na tele ile lan mu bule na ese sila mai. Okay. Ia e mo ilava ile le ma rosio o le matangi le ngane nga ye. Ia a o le tele lava na o fuale sa faiona be se me le swava. O le kuasa whapena ona ese mai whakara ia o le talatu si mātou whai whatoanga ia toi e ama toi lua toi tolu whatoanga leia le toi te mini e saofia mamao ese maile no fuanga mai le mele sa tupo ile sa whatia ia o le tu o i ala le mele sa a whatia le loronga ia e loa e lo toi saofia se ngalwenga te mini ia o lo nga lue fo isu ia kampania me se su ia ofisa to ia me se riso fo malo ina to e fa maina mai le la pisi ia me se ia ni se o pale o fa pena ona ia te lo ia uia i tono o le o tipo pe a ia e sa ofia ile fa Polynesian ngala o fio ba lo fa tai au tato ia le vai ngale ile ngalue ina wai mana ia foi por kala mene orkele o isi fatal no nga wo focus nga ile a faina mane tulanga panganti o to ai wo mana tu le nei taimi o tanto tal no e kala ngoa ka nga ka ngalue nga kau up ave ia wai pe o upuale nga mai le matanga e tal no tanga tal ngalue nga tau up ia e ko kele le si la fia o le ale va nga e mua e mafainga lua fasi ke pu mai le fainga nga ruenga le fa mole Tafa'i Malioka o le ale va nga wa ka o pu ya ka ki fa longo ai o le pulungi o le fa vala o le kau mua o le e mafainga lua ta ngo fi fasi ke pu mai a o le a fo wingo na mea ya tu no e a o nga ko malisi ka nga kale kele nga kale nga ruenga fa mole ya aftai la ala tong fai tali atu ya afsire la ofiong usa le apua ya matou te mai Samoa ya November ya tere anga ruenga fatino le pe ya tau singa mo tama titi pepe fo ina usa la le ya tama ni fai nga ruenga ni la tau te fanga inga le spray ina ia ola le apu ma to solo le ia le apu o ma tau la le o mai Samoa
mau cha mai lo matou amata I le whabalabala. Ia, uma foi lo le whabalabala. Ia, ona matou alula ia lea I le me tau o le pulungi. O le pulungi nga le whaingo o le sama pulungi. Tafai. Wa ula be faua e sau no mana ia lau skepu. Ai ma fauna e tau ngai tatala mai. Ole ale me ka o whabalabala. Malanga le fafonga tu Samoa. Ole ale na mea, ole ala u tango e fai ole ale whaingo le apu fa mole. Ole whabalabala. Ia mo tino le whabalabala fa pe ole la au, ole la la. Ia ua tele ala fua. Ia ua tele la fua. Ia ona whapea mai lo whatohuma. Ia tuu le tau rua, va I le pe va I le whātama I lima. Ia ma tau rua, va tau rua. Nongo mia la, whamalabana whapea na, follow lama I le whatonunga lo whai mai ei tangata ona whatoanga. Ia nongo mia whamalabana. Ia oi fwale taimi, wawe ona la poa, ma le lei atoa le ap, o nga a le whamalabana. Ia, so mai lau so mai pula I fua o le size le ma matua pe o le mapu foi ngan a se tulo la ia pe o nena ta o le fabala bala ia ona o malo fabala bala ia o tuai male sama plungi ia tama ia na le ese la bo ona I ta tu pu foi nai tu sa o lunga pungi ai le apu male la ia ma fofola lola le tapoling I keninga usa le mafoanga le inga fofola le tapoling ina ia maua apu ye pitoila ia le la e me fena le pe pare la de tapoling ko fiki mai no sa lola maua le apu me le pitoila ia ai tu e perunga ia wala la inga lunga e al melana e umarala le fola tapoling ia ona fai atuala ia leo o isinga luenga spray pe fanga le suka fanga le vai I le fainga le tau singo le ap ia mo olo le tai piki ai lo papera ai ale piki ia e ai le tau le piki mo ia le tamala na ya lu la I se mea o le fitu paseni ile wa ia e taura ma to mo lunga le langu ya whapea mai fitu pasene do winga o matua ngale bumu ale mea lau ia ona ole la ia le so mo le piti lo na luo ia ole piti lo na luo e ole tele na fatoa au le o matu telo matu fatoa ngakai le luo lua lo ia e tolu lo o kere ore me pugusi fainga ia pe o kamanga le mau te do faia la ele lo po le fainga ia o pe na ese ko fainta tirong tolu wa e ta o mator pitina o le ke la pisi ia e ke la kwa e lua kama mu ngai kam faia ke ia o foi la timina ia o e foi me ia mator ti faia ia o le tai to a fa pe tai to ni ma to no le ia e aluara palau ma to sor pusa ia piki a kuai piki vai nga vai ia o ala pusa ma to temo ia o pusa na ia ona umalo pulungi o le piki ia wa mata foi ona fangale le spray to uru se ai le lau o le la au ia wo foi na tau malu ru mai fo ia ma amata I lo le pulungi ia alu fo pulungi wa uma foi le tai lo pulungi ia na amata lo le nga funga mai le ia tau foi la ni si o le tau le losa pai ia wa amata mai si ana tama fatu ana amata mai le ile lanu mu marosi ona matala le ona ole ile lanu pingiki ona matala le ona oi fai le lanu pai le fuarosa le ia olo ia ila ma pe ole au telefone le ia ona kama venga le pe I te venga tamanga le ama ile la mobili pe
e watu la pusala ngo meli e tu fai tonu fatu angai ia o le tamalanga la tau te ia fuhana e au nga foi la ngo meli ale e fasieta tau sa o le mea de au na ini ia o le ngo meli la nga le la tau te le tau e pollinating le la au ia wa tu fasolo ai ia na me ia no e mata foi ia to e fotu mai foi di sport ko ia mo risi tau sama ia pe ole ola una fa mana banga ia to pele no le so ia Taylor mo so no foi ai le sa no mai Taylor o ke fa ko ri la ukala li ka fa ia ri wo pe ia o sa en kisiri o tu o te va le o te va tu la utala vai lan tanto iai le mela le o loe ko akile ki ro no fa tenga le file nei wa o le tanto fa so ile vai so le ele nga ole haluna fo e ke halu ke fa sama ngoa ai e te tau fo na e anu ina ia sitia fo no tu langa ma fa tu ina oe a fa no ngo ko o ye lo fa so so le waka ka uri nga evakua se ka ku kampangi apu Samoa di ka fa ia eva tule ava no ia tau si le ava tule ava no ia Taylor o le asa u fa popo ia ile tu langa o le fo ino le app ia o te na le fa pi la fo ile manato le so ia Tafa'i ia o tu langa le tau no Tafa'i ia ile ai mo se me o se tu salava le fo ina fo le ole ole i enchi tu chale foi man mako foi company ya na le ese la fa to anga ma tu finga benga ya ai before na sa no ile o fa pio wa pio le fa ingo eta to mal benga ni ya tawa ya ai ile uno mai nisio o ta to isa bomba nisio o soma to fa fine don fa yona pa au menga benga ene na le piki na le apul le fai ni siga e aona e sauta pena lo ma fau e tauna le salo me foi le fa malusia ili potia fo mai ai le peta do ia la malanga ia ato lo ma fau le leila sila le leila falo le leila tautana e fa tasi male mental health le leila ma fau lena o pikina la e tele mano no inga fa pena ona fai tonu ni sila nei e ta wala inga lu ta wa ia e to e foi ni si fatu fo e me se ni sila ngona fo o ni si foi fale a o nga ia ta tu te o mai e pe fona Silvia me uma lava ta tu te o ia ma me fai ni la ia olo te tawa na ia le ma fo fa tu ton ia so longa le le go la ia ia pe fona paso foi lo sa ta fa ole on ngal ni ia ele fa pe e tasi e no na season se pick ia e foi season se fa impulum tu lang fa pena e foi season se mana o mia na fa gel na vai da au la vai au si ia e fanga ile ia ole ngal fa vala pinta o e ta fa e mana o mia la vai le space o ia o pe ole finning le fa pana e fa vala aku ina ia au ni wal pio o apu tafa pe ilona tuktukua e le mafua ni ia ai ole spacing le ba ia e mafai ona la ia ba o tele na makiti ia tunu ba ia e mana o mia le size le ap al mafa ia na ia tele fo si tu pe maua company ia ma ku mau lai company ni ia ma fa tu pula ia ma no e mawhai ona mau atu mo tama ma alum kan whanau Samoa. Ia ale le leila mātou ia mua mai e whatino ina ngal wenga li. E le mawhai ona matala atu whai te toa mo nisi awa noa i lumatu. Peo le tali atu lea lau whionga au tatu i eilam tau. Kulea le. Malo. Ina le apu lau whionga. Whaavitai a Taylor, whaavitai Tafa'i. O le ke le, o le sona ma le whale a onga le ua maua le tote. E o ia ke au. Waila i le tā ua. Lono winga. E ka kaunga whaavala aua nge i whi omi ai apu. I omi ai e lesi le ola sa o loko o lesi. Te tau ona tu usina va. Mwe whapenga, e tu usina va. E ola sa o loto. Leki ori a sau, leki o va isi apu so le pengi melengi e di isi apu. Ono le lei o le tama wha. Ai longo fia la apu yo ke vai a kweli di.
le la fa vitai bo ta u mai pe ya la le sia o di ile le la to fa vala me si le la wo lo au to ya lu se fa o lo fa ka up o ke vai lo se apula titi fa pene o lo anga lo fa mai Tafa'i Malioka o ngai o ki fa vala le o di ia le fa vala le apule vai le mane ia o no le tanto taimi o ama ile tūlanga ile fisosoninga mo o jau ile nei taimi tūlanga tau se leni o le ua tā ua le tūlanga a whaino tō ngā luenga o maua pēa se a tau se leni ai o iei fo ini nei fuafuanga po o maua se fisosoninga mai i le malo tau se leni lava fo i wau kei loa ngai whau masoloi le fisosoani tau mafa lava a o lau whawhisidi o mawani fisosoninga tau se leni o tau tongi le nei taimia o iai i taimi o le lo ngama le awha. Ya, whaftai, mo le whafsiri. O le temi nei, ia, le ua sa wali le ua wai aso mato wawha i le lo longa pio na iai le na yaso tone datu. Ia, o le wai aso nei, ia, o le ana pawai mato tongi, malwai aso. Ei ele ayona fao binangal benga sa pena ono matu tola wapi wanga le kalesi ia mai aleva ya so matu malugo ya liana o matu tongi baso ni ya ole de masalo ya ole tulanga lawana le smato company ni au tulanga tau sesuani mai malo ia le fua o umauna matu mawaina le taifase la tara mai le malo ya na tangi la balbaso tona yatu ya mau ai lava au tulanga tau sosoni mai community Samoa ya nisio isia la mbiema ya olo fapenao na tawala mai alai faru putonga sama tu ya sa fapenao na tu fami yang fasa foi na nisio foi sa fapenao na pangatia ya se tadi tu dia la ofio ya paftai ya te roele tu foi se famatalanga ya ole tulanga le na sa no foi le uso ya tela e o le tulanga foi na e mato wa tongi mai le to spuru i tula le vai aso ia le rata foi le ia o le fase laule ma mai le malo ia termine o mato tu ia pe le ato so ia to e mau mai ni si so ni tau se le o le vo tele le la la to ia e malo le mo se le ni pe o le mena le ai fi na o tu i so na le foi me so upu o le lua taimi ana na te kota no atu ai lau sunga lo fai po kala ia wa fo i se sau fo i tau mo fai nga mai fo i topi to no i dunga ila ia wa fo i aron fa na nga fa pe to tele ia wala fa ma o ma te alo nga manga fo ya tatu fa tar no nga le fo e to so i tua uyo lea malo ua whaafafonga maua Samoa o lua tala furu tau te whaatala fonga e le paole la utala le whai atu o le kelei o le songa ua manto maua e lunga e mesiri tatu whaatala noanga lea leanga e misiri vasona tene o le alala le ua le maua se krede ta siau wharetua e le fisoso ninga le unanga le nei ia ae te whaia ia le mawaenga e whai o ele na e ta ua o le toi te patasi lea la yona ingosi to au o ko ke panga re konga ar kui konga i kua ina ua vai tunga wa tulia e tama totoa wa tua ia ioe wa uma le konga ai sa unge punga le vai no winga le tama vai nga ta fai sa unge punga le va ma sa unge to fo isa mo la fo atu le va no lea ia e tau alunga mai sa rua whamatalanga ia ma momoli foi alo whanga o le mafuta mai re to tele wo ma pelenga mi se foi o ainga ilunga o proklame ia ona whama e leo tatu whatela noanga marangang whaalwalo aftai ia lau fionga ia si mea lea o te fia watu ai lungo i e o whawhita uli e tupu mai i isi au malanga e le ngata i lea ai le ua nea o tupu mai a ka au kau apu o pei la au kau apu e o se mea venga le ula i kanga ia pei a fa ai le o leo mai e piki kamako ia a peo mai e fasi le manu i singa ruenga ese e o mai ai ia o le tupu mai o le fala vela ia mata au tau
se fa mole ia si o tatou watu nu te sila to ale nei pofea tonu le baenga o lo ngalu lue e mo i ole o mai nga fa mai tai ia ai ese uma ia nga luenga fa mai tai mi o lo mai ai o matou langona fu i fa no o le tupu mai o le mea ia matau matou ia pe o sia o so atu na i ne ai mori atu le nga fa tai tele lava lau sunga tu sai fo e maltato po klame ele gata foi lea le mori faftai le fionga ya no flau tu sai fo i mo le abanoa o am fai ai ona ma awai mai foi ele tato po klame le ne afiaf ai Samoa ma lau fafonga ya le na u to fafonga ya ele fai ngo fiere no foi fo ile nei atunu pa wale me silim faftai o to tanga mai fo yo olo o ma te lua tu fo i male uso ya teila ia le mau ma rosi ia le ai se si wa pamanu alia ia po male lo fo i lo longa sai ai ia ai molia tu lo ma to nga fa tele lo to tapua inga le nga tai le o to talo mai mo along fa nau o si o tato watu no le gata fo le molia fo i fa tai ia inga fo i ma la tau fo i sa soso an mai i ala lea i tau mafa ma le whala palava au alea i lofangia le atua i a whatutumu mea ua whamau mahoina pamanuia fo i le atua i le ekalesia a le King's House i JT Hastings o Nepia le sunga le whawhenga i a naulau e whatua ma le ekalesia tu sai fo i maltato maftanga i le lava yaso tau ina whatutumu le atua mea ua whamau mahoina ono i mātou. Ia e mori atu fōi lau whaftai i le kālesia le IoT i Hastings. Ia ua i lato uma sāpsosoan mai, ia whaftai whatutumu e le atua mea ua whamauina ia ono le tau alofa i alo ma whanau o le tātou atunu. Whaftai ia tui ainga uma lava sāpsosoan mai i New Zealand nei. Whaftai whamanuia tele le atua i lo tau no foi foi le nei atunu a se o atunu o Samoa ia ma lo la ba tai mo lo tau ang pongi mo lo tau titi fai tama ma le talo mai ia ono fa tai mo muri le io se o ma tau ai nei lo tu puele sunga fa penga ma patu ia la tau uma la va e ma tu e tono se ma tonu ia le na tai le o so tina ia Alo fatela tu mo to ya e pangale mo le ini me fatino tu ai ma to wa lofa ya o to pa me sili o le tilo ati o lo to mo le ola man maros ya alo fat fo el to lo ma fa na wi pia ya ta to e fero ai lo to ma o le umi fo el lo ma sina ai fa taila va mo le bando mo bia le tu e la fioma tu sai mar proclame ma tano fie ya como mi fo le tu e le fioma ele so upu o fangia le tua ia paua pea na ia le ola man marosi ele ngata foi lea ia o se tofi mai le tua ia manuia soifua mai manuia alo ya paftai ya famalo le sa no foi le sia Tafa'i ya manatu ya le paftai na ua fa leo te le sia Tafa'i ya na le fa leo tu la foi o se nganga paftai foi mai ata le ia misi foi la we foi vai ya la ngai le mo fai ona foli mon mo le ina le do fa ma le asde ma au foi man minusia e le ngata i Samoa e tunu e inei ya au tele o Samoa o lore e la lang me se tatu tapo inga se tatu tapo mai o matu al faiva ya poli le ngang fa tele tu sai mo matu maftanga ya ale sunga foi ya ai la e fa tua ma le fa ya me se lo le kalisia nei ya wa mo lunga lava le tarifa al valo naona ale foi ma to foi su watu atu fia mo se mapcham ya faftai le tama ai foi de manatu che tatu wa me che tama fa na o tatu no pa dia ini pai tau ni chila nei ya mo li foi le ngang faftai tele le yo ainga ya me se ya wo mai masani fa pe naona lo fa pai ko se ala lava papenao na fatino ina ile to lo ya fa fo ia e lo fa male ang le tua
ilana tausinga e mese foi lana fuai ia mo whapena e ona tatou iai le nei vaitau ia mo le atolo whaanga i se uso ia fiu ne mia ia se tasi lea o matou manager foi tono se o matou whatoanga ia lea lofa mai se uso ia te oe se ata ia e mese e o se wainga se tolua i apia mese se whanau mese foi se tinao taptapu ai mai ia o alfaiva fo ia awal poli mai le manuia lava mea uma ele no fotalo ia to au mato ia ia tino ia ile tre umi pelo tau noa ia tafa ia na tatu prefego ai foi ia na modatu foi dengan fakta ia siata itu saya foi malau kala ia tawala tu ia ni foi mato lo fa em se foi ia ole fa ia ni fulau mato fatasi foi ia tino ia fakta sana fa no via le tua mo pelo sui tua au nai mata tua wata mafana o sia tatu tinu o fapengana tu ha mi ni foi ia tu inga benga e oele uia mechi ia au foi na yeso so atau e ilang sua e mechi le so ni ilang benga lo finga i nei ia foi me le tua manuia mechi le tatu ma bai ne fia lo fana lo fanei au dai lawa ia malo whaaftai le lua whaasoa i le nei vanga o le viafi ua tala leo malie pe o le tala i le alo le tuiantua. Ia ua whaafonga usi fo i Samoa ia o tala mai ia tūlanga fo i o le ngā luenga e meise o le o porukalame ma tiuti o lo te toe ai i ngā luenga whaavaitaimi ia ua langona fo i urunganu le tu alalo le sunga ia Tafai. Ia e moni a fo i au awa e tele a fo ina ulu tafenga e sele futia vai singa no na ua peiwa a vea la vale nga luenga tau apu fo ilele wa a vea o se ingoa e daia o fai umai lalo le faa malu o le nga luenga faa vai taimi ia au te lo le tele au taimi ia e le o si vaenga o lo tau ina le apu le tele na fesasi ia i le tele o taimi ia au yo lea sala ia vala a misi fo ia totongo aine malama ia o nga fo le porokala mele nei ma waini a pe foi e alo ai le sa fo lau o Samoa e mese ila tou o lo o auto va mai inga luenga fa vitaimi ia fa moruia le tua i lo va se lua o kamor makangi markama o le mea asa e le nei vaenga o le afiafi ta auto to e fero ai fo i me mose si ava no lo fatela tu fo i le fionga i le ia ni o fo lau Helen ui ese o le so upu o le tātou wa malo ia inga luenga whawetaimi ma ue ki rua whaki ngā urua ri ani ua wholau tātou toi tara no pēa lo whātu mo le nei taimi whasoi foina Aia fo o le nasa mo le ua mai ale tātou whaatala noanga ia ma le auso mai lalo o ila ua o ni taitai malanga team leaders o le vaenga leo le TnG Journers and Growers le songa ia Tafa'i Malioka mai la fioanga o loto pue i le matamatangi o ia o le team leader o le vaenga le na le mai lalo le wharwhaingaruenga le Journers and Growers ia ma le songa ia Taylor o le au mai lalo o ia o le team leaders po le taitai le vaenga whaingaruenga le o le afo i tanto o le Taylor's Corporations ia afa peo nai te mafuta mai Samoa nai te silafia o si o walo o si o to olua o i lava le sau i lalo employers nei leu te whailo atu ia o la tu taitai ia o manga yo wakele i fuini me mana na yo le ne fiafi ia tato atu le malolonga a foi mai ia so vai po fisika kuku komentora stofi fol nei ia pole asi kuku ne fiafi uta pena mai e pea ma fa o mai tanto proclame malanga fa lo tato atu malolonga lava. Ua whaaprengo whiene le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo i Samoa. Ua iai le lato au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga i so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni whi aveai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau lolo sila i le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maumanga e mo o mia,
Taipei o lau tusi folau, po o lau lai sene ave ta avali. Mani isi whamatalanga tā ua e tatau ona whaatumu, le a maea ona e download hina le app. Ia o le nā wai ai tā ua, la foloa lau se leni i Samoa, moni isi whamatalanga whakasota i le numera, o valu se lau, o, tasi o nono, pea siasi fo le lato upenga tawhailangi i le www.pacificezy.com. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Tai mula wati lea uma se fulu male tolu minu tau tia nei le tau la e ono i le tau tua male unanga lau Blue TV. E a me se fulu proklame le tau tia ia e le nei fo iaso. Po o le nei fiafi ua mai ala ufantara noanga i sa i la lo i le RSE. O ka kero e woso i moro fia kau apu. Na utala mo iaso woso i moro fia kau apu. E faa taxi ari ar kau apu la ua maua li iso le. Tanu mainga luenga fa avai taimi. Fa taxi ma fale i Samoa man tūlanga fa pena. O ka ko vailan tantou ia. Ia o yo le fa talo fa mo folo fa jole o mama futa ma le tau sala o le porkalami. Mana ia li lo la ia li a beata tele yo fo tau ma fole ni ia. Ia whawhitai lava, ia malole soi fua, a seasa ia whapere taso au mai mo foi I le nei sula o le awhiawhi. Yes, o le lai foi o lea ona whaamea lofa mai foi, ia se tasi o le owo, I o le tasi here in Finlayson. Okay. Le tasi. Mana ia tele, mana ia ola o mai tau lava lea ia so tofi tai tasi. E te susu mai lava ma se la e mana ia ma ai o fōringa vai fo I olo i le tāleni na i o tātou tangata. Ui o lea. O le uko sisira mai Samoa, o le hoa tau no mai le tau mawhitanga. Le hoa i o numare kuka. O le asi whaisau tala pea ua matua matau tia ar kulanga le wa iailo a au le mele i le kuka. Yo e asata ia kei loa lau whaapea leo o ke lea pepelo aku. O ngei, facing o aunga kafo e fele kuka ngei fo I aso. Waru le pisi le vai aso ako a wai e singa luenga ma ina male ainga. Hau whaapea loa. E ai foi ale taimi o te whati ai foi mele le kuka. Tātou tina, a veta meiti lea o katoe mai. E ai ale kaimi. Can you repeat what you just said? Se koe whai kasi e ai le taimi E whati foi ai tina. E lela vā foi kuka le nei foi aso. Watato wai tanto iai. Tasi le tali foi le aso tofia asiata. O sorka avale o le tasi Pacific Cafe o le o matala whapea. O lea fo e lo ai kia la awhai, o le la vā. O lea laua e sila fia I pea. E le whai ngofie le menta o re kuka. E le whai ngofie. Nao, e lua la visili. Walanga o leua ungi ngefungi. Po le mea o leua e whaki o lau kuka. Pe ua e whaki. Ono o le ua e tū sa o I lau tofinga. E jono le ai. O whiala o mea lua le ke whaki mai. E ke whaki ono o lau kuka. Pe e ke whaki o le ua ko ama ua whale le ia o e whala. O le all of the above. O le all of the above. O le kalanga. Kei loa. It's a hard job. Ma kwa I whaingaka o le... Really? Well, you know, I tina la lea, you know, ma sang o e o, whai I lato whanau. O ke whakori I, nana se whatura o tala lea. O ke whakori I le ia ko se masinga karunga e kuka. Lea ua e whaki runga o porokala mea li ile. Ai se whatura la o tala. Te lola o e la u ia se o mantou ainga. O ke whai ako isi taimi o te fiu ke whakura o kōrua. Se mai sa o kuka.
Io, e fa mai le ai o au ke fia. Ale wa fa ki dia o le nga ora Kwa nga o le 4 weeks ia le ngā Samoa o le watu. 4 weeks le uwhaki o le lava. O le fo walu fo le cheat meal I le Tasi Pacifica Cafe. But I was just for ingale e vakule opportunity. Afa apea o ele tina e fai ngo fienga e fiu. O le kali lava le e alu e fai le takeaway. Ia o tau mawhai e peo na sau no le tofine apea. O tau mawhane o le maua I le Tasi Pacifica Market e na I GI. Ia se koe kumea lau camera Ryan I se toi sisila mai le maro le tunu. Le wa sisila mai. O le manai ai o le kuka le wa tu I. Ia ma le whaalifu. No ka pese whai pakare si whai le tu mai lau whaalifu. Ia se e whaasoala o ani si vaenga e misio ni tā whaapito o le nei a fia fifa mo le pea. Ia o le tato major sponsor for lea o le Tasi Market. O lea o le asotona I nei. O lea ua whai atu I le special. From Tuesday to Friday o le menu a lea la whai o le menu masangi o le kale, o le mulipipi, ia whaapea ia o le kale, everything sapa sui kalo whai. A o le asotoa nai, o lea ua tuu mai le special, only on Saturdays la lea because of beo le Saturdays la lea, it's a treat day ia I le tato Tasi Pacifica Cafe, o lea ua whai le tuna grilled steak. Tuna grilled steak, tuna la lea mai Samoa, le wahoo, e ei fo I le whai ai fee, le fasipovi maasima, o le kamala le fia mani oke, ia whaapea ia le lusipi. Which is the Tongan, or the Tongan meal. Luau pipi, whaikau, galokau. That's our Saturday menu. We will still serve e kofe, whaapere, whaapapa. All of these will still be on the menu. However, o leo was change the menu for Saturdays. Every Saturdays, o lea la atau mawhai lava e sui le menu so you can experience the taste of Polynesia I le Tasi Pacifica Cafe. Malo bea whawtai jele me se o lao le special o le stonai. Kama foi la le o le tuna leia, not da apa tuna. Leia foi le o le tuna ma le wahoo, ma le kama foi o le aku ai langa kele wa le la o le fa steak. O ai o le si vaenga, wa tasi le vaenga e tau foi ona ili tantu tasi o le manioka. Tua langa o le manioke o taunga ngā konga au kako o le manioka. Si le vaenga man nei a fo ia man tu tele me fa ngai mani o ka me venga esa va ko fere masoa e mani so tu langa fa pena e mai le tatu wa fa inga le nei taimi e mai se o le ua tala fa to ava yaso. It's been good. It's steady. O leo o steady o longa luenga la lelo o whai le orualu. It's been good. We've had the Tamaki housing community come through. E le tangata e le ofisa o fia. They o le tala asiata. They're happy to finally see a Pacifica owned cafe I nei I Glen Innes. And they said because wa mamau ke le mai I o tohu, e whaapea papatoe e o akwe e whaile whaatau a wā I le mea ai tau mawhale le Pacifica. So they are happy it's closer now. Mana ia. La talata ia. Mo o tole mafuta mai le talawhantai o Glen Innes. Penrose, Bermuda, Mount Wellington. Mission Bay, ma Ellerslie, Rimwera, vaenga uma fa pena. Ia, ole na uma tua tau la talata lava ina I GI. Ia, awa foi, me se foi lai ki korosia koi foi kua I ngai St. John's, o tau nai le tūrena. Ia, e oi da vanga le pakuranga mahawik. O tau la talata uma, ioi, I le Tasi Pacifica Cafe. Ia, e so afu ma le Tasi Market, whaptai foi. Ani so tanto whapitua, me so ni so vaenga o le niva ia yeah, no, just a reminder, all of your Pacifica favorites o leo available I le Tasi Market I Massey, West Auckland, 1 bar 2 Triangle Road, managers le sa ia whaapea ia Ruby, ia whaapea ia Papakura, 182 Great South Road, Papakura ia whaapea fo le tato la I nei I Glen Innes, 37 Farringdon Road I Glen Innes, and there is a
cafe that's also here in One Tree Hill. A whaapeo o e lea masangi ona e tawhaoma e savali I le One Tree Hill. E mawhai fo e ona e alu I Campbell Road, One Tree Hill I ngā le tato Tasi Cafe. But o le nā ia, just some photos a asiata for the cafe. Ia whaapea e le tato Pacific 40, our other sponsor. A whaapea o lea o e whia manao invest into something for the future. You can now invest through Pacific 40 for Atasi with UTOS, which is an investment company. Le o mo le avanoa e invest ele tupe. Maua fo e o shares if you're in Samoa or even if you're outside of Samoa. Maua fo e si e tato fisoswani I le tato atunu bele o Samoa. Malo mana ia fo I le avanoa me se o ele te nau e whaputu le tupe, ma maua le tupe, ia ma e investi na I tūlanga o business le maua le avanoa and invest ai fo I le Pacific 40 mas fo le UTOS ia e le avanoa fo I maua I fo I se lengi mo le anga I luma ia me se fo e ono te talai ma avanoa I luma na I manuia. Pacifica Family Health Group. Ioi asiata masalo leo o tele tato community. We have a measles outbreak that's been announced. Ia whaapea I le flu ma le COVID vaccination lea ua whai I nei I Manurewa. Weymouth whaapea I le tato Pacifica Family Health Group I Pamure Queens Road. So it's the 25th and the 26th of February, 9 a.m. to 3 p.m. And it's all the information is on our Facebook page. Ia whaapele Facebook page ale Pacifica Family Health Group. It's the vaccination that's really important. Ryan will put up the information there. That's happening there at the Weymouth Clinic. Ia whaapele I le tato la lena I le Queens Road Medical Centre in Pamure. Malo lava whaaftai, au whani ngalo ia joile au nanga le PacificEzy Money Transfer. Mo tupe wha mo moli Samoa, ma le tuale au nanga le PacificEzy. Ia, I o tau o tara mangele. Ia, me se fo o nisi o whale o loa o lanto o whaipa anga mo le la foina o se leni I Samoa. Ia, me se fo lanto o nanga le moana rental. O le isi fo I vaenga bea o le Maota Samoa Service Station si vaitele, whaaftai le tau o nanga. Ia awhiane mo le utuina o lusa. Ai me se fo o le unanga mo le servicinga o louta vale. Ia ma le tua le unanga a le Maota Samoa Service Stations I vaitele. Ia o anisi fufuanga me se le. Ia, baunga asiata o leo ole o walu foi e whai ia sina malolo a watai au because o tai au. O leo le walu foi e savali vali solo I o Glenanis. E tau mawhai atu e promote I le tātou major sponsor Tasi Market I whapele Tasi Pacifica Cafe. Malo lava whaafitai. O le ngalo foi ia ale whai ungore niva ia so ia I le wha moe o le peia o le tausanga o le tisive viva a le korisi o tamatua I o le fifi. E nā il portaiso. Ia whaafisau tai foi le songa ia Daniel Tuwanga. Mai se foi o nisi o ilantou o lo o tu fatsia le fa moi afia I foi te fa wai pe fa pe o te fifia la I tu langa o fifia ngai fa unga ri fa ia so le stona na protect suta la le uru mau le o kalimatala ia mani se foi o tau mofutanga ia afa pe foi la ua tight up por kala me uni ngaro fa moi o le fio anga sa taua I le sofa o mati o no wingor vai so yo na tua ia o le lantou whaafifianga so se leni ia mo le wha moe I Samoa ia so soani ai niso fuwhanga le kalisia katoliko e so matonu I Santaua e do e whaalau te le antu ai le ala tau sisila mai le flyers nantu lunga le sofa ia tama whanau uma ia pete i tono maftanga pe o le fatoa e maua leo le whaasisilanga ia na I no mera me se foi whaafso ta ile whionga le teiti fono songa le loia to whaaswa whaasia tatina e va ai Ia me se foi o Antonina maniso I lantou o lo o whiangai ma le whaproklameina me se foi o le tō whale pai tō whailua whaafiafia I lea fiafi manisi o tātou whaafiafianga taurunga le proklame le vanga le fiafi pea e se vanga te fia saunua whai uai Lea sata. All I want to say is whawhitai lava to everyone who continues to support ia le tato Tautai e whaapea ia tato sponsors. Yeah, I've got nothing else to say. Thank you. Ia, manuia la tula weekend o le so tai au o ne ngalo ma o ne emisia le tato proklame le Tautai e tau in sa mai Samoa e le to fava aina for sa. Ia, mo foi ni so tato fa tal noanga tu mta il tau le lima ile so tai au.
ai mai an jau nei an sia ta mi hore tau sala ya pe tanto feilo ai de vai sfo ma wi ala lo ju weekend fa aftai mo me umala fo me sio lo ma aftanga de vai so ilungo le tanto proclame fa mo wi ala vale tua soifua mai mo wi taro fala va samo ka fo ngi mala o ko ngaru au lo manga nei ko i ava pe tau sa ili se lu au wa fo ia to na yo la sama so ta itasi e te maua le Tasi Market tātoru au Felesia whako a oto me le sau. So mai ei le tūlea, o tātou whai pālangi. Felesi na wafo, ngā me Felesia ke maua i le Tasi Market. Le ngata i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pi ngiki fo i lele le pink taro. Number 1, pe a pi ngi waila e ofa Tasi Market tātoru au. Maua fo i tātou maukeni. So o si tu ai ngā saise, se mana tua fo i. E ma whai oga whai ei wha ausi. Whai ei kuka esi. Di liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese, maali eia, o lai sioki langi Samoa, aveni angi mo te minei ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, i nei le Tasi Market. A whaapea fo e ke aunga kae valu popo, e ai fo i le apa pepe. E maua fo i tātou whasi moli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta i Samoa. Le wa whaatau ina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo i le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o ale ya nga mo ngase ia ai me se for fa ile no lotino fa pe fo tatu sama nga pe o ba fo tatu lenga to silsila mai o le tatu wa Samoan turmeric o tatu lenga tai le o le kama le o ava ma tuo tai mo sama le o faru bia le tatu ava o mai la ia de va nga mo le fa na ulaiti ma o le tatu va yo fulu ma o le tatu vai lafa o yo kama le su ele to tele ia wao le foi vai tau ma tua pi i mangi sorkingo o ma tanto mangi sia mo le fanau ia e mai se foi o le tanto vai tale ia o le vai fiva so si tu ai nga vai mo le fanau e te mau nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le fai o loa e te mau o mai o loa nei na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soi fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono Queens Road i Paimua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule no merale nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1.